Priča o Dolini Mira je nastala prije nekih 10 godina kad smo moj suprug i ja došli ovdje i napravili jednu malu kolibu da bi došli sa djecom i proveli neke vikende ovdje. Naši gosti, pored jedne lijepe i autentične prirode koju možete da vidite kod nas, mogu uživati u jelima iz naše kuhinje. To su prevashodno naša domaća jela, znači jela sa ovog podneblja. Naši apartmani su autentično urađeni i možemo u jednom momentu primiti nekih 50 ljudi. Ovim putem želim da pozovem sve ljubitelje prirode. Pored našeg kompleksa su lijepe planinske trim staze koje su veoma pogodne za šetnju i za planinarenje. S vremenom smo sanjali o nečemu ovakvom i na kraju smo ostvarili svoj san. I mogu slobodno reći da mi danas živimo svoj san ovdje.